Wonten taler sastra mau tamu sane mau astep. Nene cening nene kene asing-asing mau sesa satya pacar panggil. Becik ngeraksa sastra ikan sadia aneka MM Kecamatan Denpasar Timur Bapak Nyoman Armada terus sami titiang ngangani jero mangko titiang sane meduwe jero riki titiang matur suksma majang ring semata titiang mako sami sane sampun prosedur semanima saking kepon enten kondisi semanima saking padang sambian enten saking papian kayu mas sane nyarang sampun rawuh jero mangku kebon sepolikel semata titiang madoni sepolikel menawi wonten ing Kekayut titiang lunas agung sinapura pakai titiang wonten sepolikel galah jaga atur titiang ing pengurus PBM pusat inggih punika Bapak Madi majeng ring para pemangku sareng sami ngangana pemangku sareng titiang dalah 2020 para pengisi titiang hanya wetan miladi sari make Pak wetan nyana niki Pak Tun Astawa perwakilan sawaran wetan rawuh lan sebentar sareng sami sane presiden rawuh ing kalajeng titiang ngangalin semeton ring kagem pertanyaan pasar nguru maso angayu bagyo pisang puniki presiden niarawuhin lan nyarengin minakadi iki wadah presiden puniki nyakupan tangan kalih iki aturan pangobakti ring itu betara lanjut ke bawah menemui rasa ring semeton sareng sami niku tujuan titiang di Denpasar puniki program puniki niraga nampak ring semeton sane wonten dia karumpun janten semetone dika presiden ini merasa menduwe semeton iraga sareng sami yen sampun merasa saben menduwe semeton mutubuh rasa cinta wonten rerince iraga ring PPM Denpasar, Denpasar Pusat, PPM Kecamatan janten sampun aluhan mari gede wonten komunikasi benyambung kurang wonten kemana aduk titiang dumugi program puniki presida kemargian